Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupou o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Ko korike ho wha mo I he tā malo e whanua mga hei tala whakatapu ko tōpe o ku whaafatapu a pa mehen tā ngā te teo whai ki tu a ka tā ke hoko atu e tāu prokalama ko ia whanua wha ou ki he wikeni mo ka tak whamore more be ko ilo I nā o ananusa tu e te tau toki wakai I he wike ka hau te ko ilo ko e tokolahi a ki mo tolu nā mo tatari ke tāu prokalama ko mo o si mālolo atu hangen ko Amerika nā tuapo he taini pe he foki ngai whatongia ki he kehe ngai whanua ki he ka ko hinga ko e whainga maari e ko ni o ku te mo ui mai ai te lelei mai ai internet pe mei tonga pa ko ma whakaukau ke ma te hoko atu pe ai polokalama I he pon ko ia ai ka pau te ke toki wakai mai ki he polokalama I ha taimi pe o ke rok whatonga e hakina te lere pe polokalama pa ke toki kada ki pe hume pe ki loto o mamatai ka tuang e whainga maari e ke tau hoko atu pe e tau polokalama ko ia I he poni piveni malo e tama o e whewhin ko ulo I pe ko e unga ko e palapare maka interneti na motu ai e kamata ko e polokalama ka ko behe ka ke te whakalolo te alu ki he ta polokalama ke ta hoko atu ai I he whewhin ko inga na hene ke sai ko interneti
mo tau ke lava ko o fetalanoa ke o kuongo atu pe piveni Koia, o kuongo le lipe. Koia kuongo le Te lipe. ta kamata fo pe te ta hoko tu pe. Ia kapau mahalo sai pe mahalo kita toe kamata pe he polokala pe te ta hoko atu pe. Te ko ma upe ko nga ulaki mana ki ongo pe ko nga kuia. Ka kunga kata ki hoko atu mua I he ki whatalanoa atu I he no ko ni na ke kamata whatalanoa I pe motu ko e polokala. Monga ki ta kamata po o I he konga kuia. Ko ngā whoke fo o ka tiki mātolu I he wikeni ma whanonga atu ki whare alea ki hono o eke ko ia o no ko ni hange ko ia na e whahoko ko ia I he pureanga ko ia na nau toki mālolo atu. Ka ko hinga ko tu ko hai tu unga na e oku iai ai no ko ni piveni ke toki whamatala mo e no ko ni ke mahino ke kakai whanua. Ko mahino peka teo ko no eni I he ko tau tala noa eni ki he no ko e pureanga tonga na e whakahoko ko ia I he ngahi tau ko mariwa tu no ko me si aina. Ai a foki ko no ko me si aina he taimi ko ia na e mahal na I he around pe he tola e te au taha hiva miliona pe ko e laini holo ko ia he kumana tui. Ka ko e tau tala noa foki eni he no ko ia na e o mai paanga ko ia na e ngahi pisinisi I nuku alofa na nau no e paanga ko e ni o langa ake na ngahi pisinisi hiri ko ia ai vela ko na hoko he wafe mao no ka ki hoko atu mo he ta faaki ko ia ko fe taimi na mo ilo ia ai no ko ni na mo ilo he tau ko sibe na mo do ilo be no ko ni I he ngahi a hoko ni kumari atu Ko iso. Tu pe ke ufi fo ma tu wale le pe ai kutala no ke no ko ni. Ko pa na ke whakamanatu I ta proklama ta lele mai campaigni. Nai kau ai tisisi sa pureanga motua ana toki malolo toki whawhise tu. I he mea na ne liu e whakaukau ke campaigni. Pana ku liu lewa na whaamu lewa ke alo toa tu toa. Ke hepe ke kapahi kai ke whiri au ke kakai ki loto. Te u whoki to mau api o mohe whie maari. E ka he ka au ia na ko ngo I au pito e au ia. E uroaki. E nau whai tutun ke tahe kakai e no goi ni. Ua ka kia ha whahinga tala noa mai pe ko harewa mea e kau ngahi business ko ni e whai. Tolu. Nai to ton ka pau koe ke nau tae, nau tole nau no. Nau repossess my facility. O whakalere he pureanga he koe katoa ngahi kau taha koe ni. O ku rent kau ngahi poinga au e pureanga ia nau to. Aia koe isiu ia na kuna ko haa I pau alu lewa. O kore whalala ai atonga tafitu. Ka pau nau roto ke pure I le nau tuku hau. Pea hake nau fofonga. Solo koe mea fukoni ko whata noa I koe the invisible hands. Nā kai ki amana ki au o mea koe ni o whoko. Au koe hange koe ni te ke lava fwoi te me ta hago fwoi tau pene ua mafuri mau pure hanga matu. Nā kai ki amana ki au kia. Koe mau kabineti he wike ko osi. Mau kabineti ke ko osi he nei kau whoke umea koe ni e totoha ke whare area pa nā tohi rewa ke he pare mea e lava te pire I mai he kabineti. Ai mea hoko he no. O vale lahi mona aku. O vale lahi mona aku ia. Na koe na nau o se mahino aki ve nau tolu ia. Aia nei pehe tokua koe kore mai. Nei pehe tokua koe unga nei kore mai ai ngahi kautaha. Ke right off at hakonga I nau no. O he wai nau whaingata ia whakapaanga. Financial hardship. He tōko nei tsunami. Koe mea koe ni o kuloloto ia. Patukata, the long story short. Koe hanga rewa ai koe mahua koe ni September tau ko osi.
anga he pure anga ko na whakawhisi o approve ke write off e pesete ua nima. Koe mea koe ke tau whakawai pene anga he pesete ua nea. How do they decide te pesete ua nima? Koe matai whika koe ana whakamatunga hea. Whakatau peni. Koe kau whaka mea koe ni ko wha. Ngau ke ngau koe region. Ai mahu inga koe e oa te mau play court. Koe play court koe wale veu te hau kita mo whi matai whika. Aigo, tau right off again pese te wanima. Hala ha pei sisieta. Hala ha whainga toki umeni baka whainga analysis ke ne hanga tala mai ai pese te wanima. Aigo ko kuinga koe pena e hanga whewe. Kai ke ngata hano right off e pese te wanima. Right off pea moe interest ya koe pe kuia e whakakaundingi ko cost of following. Aigo koe whakakatoa e whai right off koe ia he no ai city eseti. Whiunga moe ono miliona. Koe whakakatoa ia koe mea whako koe na unofa o mamahi ai. He ku ilo e whai mea koe ia. E teke right off mai se ai nai hakonga no. Ai ko kuinga te now right off ia. E now tolu e no koe ni. Me. Kau teke right off mai se ai na. Ka ko haere tene tā koe ai konga ko ia. Ko haere tene tā konga ko ia. Tā ia he kakai masiva e whanuan. Ko mea o ngo iai lahi au pita mea ne a meisi au he anga hala whanongo e ni. E kusio koe whakarea e ni ai pepa kabineti ai koe nei ai koe he kautama koe. Whakarea nei peheni. Koe given the CBT followers are facing financial hardship due to the various natural disaster. Sio? Koe mea inu tau tāna ke solo ke issue koe ni. Ai whiaongo ngoi pe tamate ka mo tamata. Koe tala mai koe tiu ke ngai national disaster unai financially hardship. The millionaires, Ego the millionaires are financially hardship. Solo, ilo osi peko koe pe atu peko koe ke ongo kau taha. Right off. Ai ono miliona ai. Toi ho ni miliona. Koe to tongo sia. O ke pehe ko na hardship. O ke pehe koe solo. Whakau anga ke mene. Toko fiha ene. Hawi tau. Peko ha o family masiva. Kakai more nau api. More nau kere. More nau fare. More nau mea lere. Koe nau struggle. He nau no to hina. Pea puke ai o nau kere o nau to. E kai ke lava tae nau no. Fiha I kakai en. Trying ke nau honorably pay off e nau no. Koe hardship ia. Haurewa pure anga e koe ne toko siutara mai. Koe nau whai tutun koe ni. Koe financial hardship. Ai millionaire. Koe toa taha koe snow koe ne O.C. Sense Building. Ke ilo li pe solo I baba. Kai ke totonge no ia he ni toi tāna ki sirini pe ia he brain koe he ni aria toi langa. Pea kai pe koe mengo I kai pe ke tāha ki sirini he no. Ka nau nofo peo ni ko se eiti whehongo ngoi kau tamate ka mai kau tamata. He koe ni solo. Te utate mea koe ni. Oku ke whakakau o sinsia o genuine. Ai fo I right off I fo kau tu maari e koe ni. Kai ai pehe pare mea si whaka ofa moen koe kau tu maari e koe ni. O ate ko ngai a koe. O ke pehe o sinsia. Solo koe ai kau
association e kau handicraft, women's handicraft. O wai na mo ua rent i he business ai pure anga. An go ai tama. O mango fata. O e whamano. Whamano. Kau nau kore mai ke pay out i he pure anga he koe informal sector ko informal sector koe whemau ke enabling empower ai kau lalanga ki nau lava o whakahoko e nau production me building koe ni. Kai talia he poate, kai talia he poate. Lako kuhu mai koe ni o nau te o mai pa kou. O nofo whakau kau solo. Hunga koe ke tau empower e tau women's handicraft informal sector. Heki panga e whamano. Kana right to na to right off e ono miliona. Ko mea ko o hongo ko vi. Ta ko fa ni ma miliona ne wale. O tuai pe homo atu i o sai te right off ia ono miliona. O ne pe ni ma miliona. O koe ko fa ilo nga ka wa hardship. Ka ko fe ongo i ko e tam mate ka mo tamata ko ngo ja ya ki family na o mai o tangi mai ka au ko tu don fa mawanga langa ko foi api e hiwa langa i ka hawa how len holdaya me aseria ga be no sila o hopo i na to tu ni fa mau na mawahe ki hala ai ko kunofo ko si so ko me gui ka au hardship e me ko ui o ko tu o to ton ke to ko ne pure ko whakau kau sol ko mau ne o mai kau palangi o whai tutun he tau lao kere ko ke na to mahino e anga nofo ai ka inga me nofo ai susei tonga ko foi konga api pe ko hai nau fetu taki pa mo ona ko hold ko api pe na ulanga frata na ulanga o silanga ngai u fare pilik fo fa ai ha ai fo ai na i muria o po ina o dol o tu ne fo mau ya ke na u ive ko fetu ko na u mea e solo ka ke te ha mea ka pa te fetu ko fare pilik ko ne tai ao ngai ka uso ke fa vare tu ni ka pa na behea ke na fa tala no he guango si o fa poto ke intervene ai pure anga tu guai fare fui api ko ya mo fare hiva ko ya ko ke no fo ai mea ka hanga he pure anga o compensate ke ko relocate he ko fe hui ko fe ka ko na alki hala o no fo i fe o fe ko fuka kai tonga pe ko functionia ko lao kere ko fatongia ia o minista kere ka hau hata kore ano api o pau ke ne kum kai ke pehe ke tau tuang e pe ka kai ke he fe ai go sio ke uneven distribution o wealth for FATUFONUA tu ha pe pare mi malolo ia o vahe tarange pe ia ke mo hardship mo do te right off ono milion to tong fa fok pe ko ni ma milion ka ko ke tala mai sei nei ke tu ke right off ono milion na ha le vai tala mai ke kakai ko no he holo ko ni ke kumia na no fo anga mai mo ta na ki mai ai tu hau ke to tong ya ki ai no ai ka ta business ko o ke pe o ke pe fa propot ko ngani o fai ke tokanga me ho ha ko me he kakai fonua i whakamatala ko ni ko mo o mai ko ni uruaki o kai fo ki ha ka toko lahi a koe ka akaundene kakai ke na uila whanki fika whakai ki ko ni ma pointol miliona ko na right ofu pani tapun lewa ia e ne ono miliona i he city assets
it look like ia ko pesete fa ni mai ia foi mo wai me half pay for amount ia. Valo point dolo e cent OG cent nana right ofu. Pero benefit miliona ke totong os le vai ono miliona. O kulang mau pesete ni mai ia. Oku kau ko eka mo on before ma ko na fale pesete wani ma i bia fata to himo o fika ko ia. Kako uhinga ni me fa ke ho ha piveni. Ko makatu unga ko hardship i he network disaster. Ai fa ko me ko ni ko network disaster ko na ko tsunami. Na ko na ko yung fare be ko ni na ha o me a o tawai. Na ha ga do be ke fonua o kawai mga business ke he. Ai na to tonu i fa ka pa o le wa ange na wa ya to na right off na o. Na to tonu ke ha o nga business yo. Toi nga business ke he for noa ka pau nau ke ai ke tatau ke na ho mo na dol ke fai mo na right off kai ko foi mo wa ko ke time tatau pe mo lo pe ko pe nga business na ke pa matala ke i mo press conference na ka be na lot na dol ke fai na right off ka ko tu uya ko nga ko ya lo tonga pe ko ke ha na ta no ana dol ke uhingai ai hardship ko ya o ai le foi right off ko ke fu mahino o bito ai foi magato unga ke mahino ko hardship he ko ke asi hardship ya e bi Oia, o mea na tolge na to. O mea na tolge. O mea fuke ko na o hake ai go i fare area i siu ya. He ko o ke o sia, te go ya o he ko na tolu be na o hinga e me na fai. Ka ko feu ga aku to they have authority na fai be. He ko hange ko lau. Ko hange ni na ha pe foi netro tisasa ya go ke foi to o be ya. He anga fai tu ni. Hange ne ka te hata he na afeki he. Kai ke solo ko mana tu na alo o fatu e kovinani te mo tonga ta fitu. Ke o mai e nau falala ke o hau. Ke without pe mea ko pure kovi. Na ko vale au pitu pauko. Wai o ke lava o whakamapopo e whakaukau ke whahinga whakaukau. Ke au e solo ko gosi. Ko gosi whakarea ke sea wharea lea. Ko e pale mai whonuani. Ko e corruption. Ko e ku pepe si wharea lea ni ke uhanga ho. Witi au ta ake mea ko akau ko corruption he whonuani ki tua. At all costs. Mate pe mo ui. E kai ko no mo ni o ngo I au pito sio. Ke potential ko e hono o funua o feina. Potential ko ke tau lava langa whakalakalaka. Whakalakalaka I tau. Mauanga vai ko e mauanga uhila mau o ngahi utility ngahi ni o tau hala pure anga. The potential is there. Ko corruption of nei hene ki kau ahi me aseleria me I feti aviation sector. Ko se nau whakataha nau ma whakataha mua o si ke nau sio ke kuiu. Masi kono mo ni sio ko ke o whina mai he kau mea ko ni e whonoani. Moi oku nau lava pe o sio lelei ke disconnected, fragmented. Kai ko ke alaine mea ko ngawe, kai ke nau o tala noa ke ngai potu ngawe in no cooperation, there's no solo ai ka hoko te be foi mea ko ha kono mo ni. Fai ngata ai au ia e fonoani. Ilo ai foi hanga ko o ta ofe waka sapati. E hanga ta ofe mea ko ia. Ule lulu ko si mau whakataha. Mau whakataha
pea moe CEO o Air Embrace ua nusila. Ma fata po. CEO e Air Embrace ua ko CEO e ATSA, CEO e Tonga Airport, o whafofonga me Civil Aviation ni, o Deputy Commissioner me kau policy, pea moe medical referral me whare mahaki. Sio ko talo e tau ea I vekoiti. Te kai tuota ke whataha ka atoa ngai sino wai. Ka koe nau whakamalo he kuhanga o taofi koe waka mo o hake ai tōno no e processi. Ada kai ke uhanga preimeta ku mahino ga au e mea ke o whaamua ke mo ngā au e mo whoki mai ga au mo ha proper processing procedures. Ke oua toi hoko mea koe ni. Nau whamatala ka nau tole ai mata vai ai fōmea me civil aviation. Koe permission assessment checklist. Kai ha whainga fōtunga ia he fōmu kene hanga o indicate mai ke o wholotipa koe tamwhai tūtoni. Koe fōmu koe ni oku was verify ka validate. Hala mua ki meta. Solo ka hau pe koe tō mai fōmu o whakafonu o si pa ave. Kai ke aha tahi e lai apolo. Ka hoko ha mea koe aha tahi lai apolo. Kai ke aha tahi saini, kai ke aha sitapa. Kai ke aha whahinga mea ia. Hange, ai nau toki, ai moi ki foi certificate taha koe mai mea Australia. Koe whakarea koe whakarea, ai koe foi certificate. Deiti ke aho koe November, hata hawha November, waftahiwa. Lau pehe ke ki laulau hiyo pau. Koe laulau hiyo koe ki foi ai ki foi sete si ai pehe. Koe certificate koe ni e validity pe for the next 2 years. Me aha koe na saini. Koe se koe aha na saini ai. O anō tahiwa. Koe ea iwe koe isinene o anō awanima. O koe pehe solo koukulau e. He koe document koe ni na fau mai he ngahi head of division koe ni. Ke toko mai ke final approval. Kai ngata ai koe tohi koe o whahoko mai koe ea metivek koe ni koe whetutaki mai CEO e ATSA. Ko whai ke he pe koe hae uhinga ke whetutaki mai e CEO e ATSA. Pero tongo ea ko whare mahaki to tonge nau tala mai. Ke tikirea ha emergency, ha life-threatening emergency. That has to come from the Minister of Health. So kai ke hau ia me ai. But nā whakakau hake pe au he foi activation, ai koe whakamatala mai koe no activate. Ke kā ke Minister of Health. Kā tau koe jaha, tala mai koe jaha. Pau kanseri ai pe e au e foi mea koe ya. Ka koe ni solo, ka koe ni. He kata whaka o ngā pālanga koe nā mai mea koe peangi. Koe peangi. Pau beo mō si lau he New Sea to he New Sea state meni o fabricate ke mō hange mō ngari COVID. Mai iyo mau awe ave matoro kau ke morning. O ke ka koe ni solo. Ka koe ni. Ko pehat ka nau tolu katoa. Ko mo pehe ko hai ko te mo reconcile I fe ho mo tala mai ka ke o mai Air Empress ko ka peisinia ba nga fe rewa mo fa ko ke u find out au he no wai o ka peisin pa mo ta mai mo doria o nau ki nenu hake pe ko fe tuta ki anga insurance ko pe ko insurance pe vale e tu hake pe ia o ne activate Air Embrace ko ne patient ta ia medical authority ke ne hanga o verify o wa patient ke ko ke more no ia insurance ka pa ko mau tole mau fiu fenga e insure ko ne sapa ko ne da accident
he holope insurance ia he nau whainga winga. Kau ke pe wa insurance mama ni kone tafo ke kone tatu pe ai motoa kwa on ko puke ke sen ma wa kapuna te pe sen mai insurance ku ke pe wa insurance pe mama ni de lava 5 mil. Pe ku pa ke hanga he insurance o ma han verification me ha medical authority. O la o fi o pe o mo pe he ko haia hato eta. Ko haia hato eta tene fe ma e wakapuna ke puna e sapate. Wa ta fe e wakapuna pe a sapate. Ke e a ke foi hau pe a e veva mai gen pa foki nusila. Aia ko kwango vete pe de una u toki ilo ileva o uhinga le ileva ko e kau truck stila pe o na ma we silin e na whakamoreki he whainga me pe. Kono morning te ke make sense. Even kono morning te ke hanga o whakasisina ka umea koe ni. Kako hanga pe ako o reason mo nau tol pe te nau lava reconcile. Kau te ke kaki au ea te ke nau tari na tol whi whehu i o koe o whemau ke tari. Hai hunga na whemau e ke hae wakapuna he a sapate. Te ke lava ea tari. Kaku hoku mari apito e whakatala noa ia i he hange kono toto o hake na mau whanongo pena e te o hake pe na kamata pe koe homo huki whare area kamata hano hofi pe o kamata mai he kiu ko ia o e wakapuna ko tuina e befo ke no pere na ne mea o pehe ku ke o te ke whaatuku aki i o te ke whaafkamaha mahalo o rea aki he kakai he ngari vare ai pure anga me fonua. Ganda ko ma fonua dia no atu koi I pare are aka ko tui mahalo koi ko kakano fugana me rito me ke fatala no aki ai o ena ko ke fatala no mai ki ai kaku mahino obito ka ting dolo e fatala no ko ke fai piven he issue ko ya o te ai mo hanga issue ke he fika waki me ume ko ya porque talo pe ko hono ai foi wakapuna ko na tuangi ko ia be aku ki hange ki maloa to ai kon ke I be question ko ha wakapuna ke ha o puna mai ki tongana Io te ke te ha issue ye pe ke te o mai ha case pe ka ko men go na o fe ia na pe atu le ke e empress si o go e empress ko tango na ta o fe te sapate na ke te ha o moni te ke o atu maki mai kai ka go e kan ke e te sa na fok fe o emergency case ko ni mai ke na o ile na to Ako fiwi. Ko wi na na mai a sapate o fa me mai ka au. Ke sai ni ange ka puna mai va puna na mate o mea. Yo o se pe me ko na to ka na to ke o mea emergency ko na tala no ai. Kai ke solo ko to ko a nga ia ko te tanto ya nice. Fa malo ia mai CEO ia. Ko na moni ko anga ia e nausio o toki mahino ka nau tau te kai ke nau ta mutu whata tota eva before he fu tau ene fia whakatau o tau whengawe ake mo ea Embridge te kai ke lava ngai agency o tangut whata te kai ke nau lau na tolo work out her process and procedures o lau ene ke minista malolo na e tua fia tau sapate mai wakapunaki ini fai me kone ai mahino ka jau na kai ke ne ilo ne me na fai poinia kai ke ne ilo he ko me ko na to hanga ko me ko puila ko na o mai ko ki au ke ne hanga tu I mai ho kuma fai ke o frata la e va puna ke message ko puila ko ya o pau ke consent ni kapneti ke ya ko me ko na go ngoi ha me ne ke ma sekula ke o whekau e whauri ke lere takai holo he kabineti ke. Ke aha whaka mo oni o hunau consent, o hunau akuri ke tō mai waka. Aia
na aku o vale au pito ia tala mai kai ko fonga nga we o kai peke te mau ha te o mai ha konsenia ai ai kabineti o minisa polisi pe pai tuton ai ko peanga ai ko haile wa tai whakalao ko sai ni tai whakalao pe ko mo whakahau ko whatongia sa pa te tai whakalao e mai no mo ko kai ke kakato e sai ni to ta so ta document you now exercise e ma vai ko kai ke whakalao ia Sì, che ha un noffo più perché come fatano che come ma tanno per mo se fare le che ma inga ai fatongia o ka minista o ma inga na fatongia do ka o pito o ka o pita fi va ta ingoni pare mia mo to con pare mia o tataki mo direction so o na tataki ke fondoa is exactly me go hoiga hok mafumo. Pero exactly o me yo hoiga ne afio. Pero sio que tampilinis kala ni ne fie bene be monuia o ako ya mautol. Pero tala no go me go ni ko corruption ko afu ko ko ata mai ta ina pero o ko tala no que ai me o ko fono. Palparema. Kako palo palema fokia hexio ai watu pe ka minista o rapa stempe ka ye nau te matu ko ye nau lawe na te ripoti ko toi pe ma hame ko pe ke fai mo sai ni ya ga alui ka ye nga ya o te overlook pe fai go afa te tau ke lao ko pe it's a saving grace ai mafuria nga o maulava i ke mau fa ko fatongia ko ini fai ba tai ko Piveni ko ki fehu ko manatu ya ke fehu ni ki honga o tu fika ki pea moe ngahi no ko na right off mahino ka te e fatala no ko ni ku ke o my god ko he ki bakapuna ko oku yai hato tonu ai paremia me kabineti ke na right off ha mo ua peheni ta ave ki whare area. Na e awat ki whare area ai ngahi mwhika ko ni ke mea ki ai whare area ko e whika ni e right off e pure anga me he no ai whonua pe ko pau ke right off ia me ni ihi ko ni. Kai ke right off me se aina pe ai e ke totong beia e whonua me kakai totong tuku hao e whonua. Koe whiwana ke he mo right off ko tau whai ko he tuku hau. Wai ngahi mo ua fuolo ai he tuku hau. Tau peke text po ha. Pea ku siwa pure a ngai ko fuolo ani tuku ai pa nau peke right off. Ka koe ke a peke totong hanta. O kai ko right off ya kai totong hanta. Pea kai pe kai ko no mo ni solo na nau whai ka ato ko ni he tae mausia. Ka pa na ke whatongai mea ko ni ko uhingai na nau toke ke me ne awhio ko e nau whakau ko mafai pure o buia nau tol ko ma uhala na winga e nau ai no ai ne afio ai no ai tau tu hau foi ma wala ko na ko bena tol o ma tol na ma hanga o tali ke rita i vete tol miliona ki nga we ma tui o agency ke kakai ko mau te we foi supplementary budget ke fa hogi fale ale ka pa ka ye tali fale ale ko ni tu we me ya ai ko hinga ko fale ale wa fanga tuku ke tu hawe fonwa kai ko mafai ai kabineti no fobe scope o budget pero me ko appropriation act Appropriation Act ko ia o ku ia e pacheti mohono paanga o mafai ke execute ke implement me go pacheti mai plan go ya mafai go ya ku he cabinet mafai ngawe ko mafai go ke o ato hasilini ko mafai o to ma u me fare area he go Appropriation Act ko fa go Appropriation Act o pe e to tuang e pe minista paanga ai silini mei fare paanga whakatatau ke tau mua o tohi
he patseti. Ai ko me ko fa la ve ko jai ka pa ko siling ko ni ke langa ke ngai fale pa ke to ko ai ka puna. Pa ke fok mai ko ki fale area. Te u frasi si e fale ko fale na ton ke ni mangiau te ai pe fale te au to mai fale fa ngiau ke fa tau mai ka tau ka puna. Me ko tu ni ko ya ko ke ma u he pale mi am kaptenti. Pau ke foki mai pale area ke ndo hanga fa lao I foi tu. Koi. Vene ka ko tiku mahino ai whatala no ko ia. Ata ki hoko mai mua ki he mea tahana ai whare area koe. Na ia mo tālanga I whare area whika aku me lao na I whakahu ki whare area ki he whanki pisinisi fo'o ko e pureanga. Tau pe hepe hangi ko lulu tai. Hui ko pisinisi fo'o hono whakahu atu ko ia ki he ngahi pisinisi ko e pureanga. Pena e whai ai ho mo tālanga he ngahi lao ko ia na e lahi au pito a hono whatontonu e he paremia malolo ai tālanga ko nion talamai ko kupu nima ua oku osi ngā ua ki pe kupu ko kona tari pe kabineti o to don leo ke osi alo ai lulu tai a hoko ko pisinisi ai ngai pisinisi ko na branga enterprise public enterprise ko hai mea tonu I he meta whaaki ko ia. Solo ki mo ke wal ke fa se de pe me ga de no. E ko ngai na to ko la he kau no. Ka ko to ko ua pe ko ni na e na te ke foi ofa. Pe ko na fa ni ko se ti. Ko no ai roi ko. Kai ke tali roi ko ia ai foi tu ko ka. Pe he roi ko. Tu ku pe ke mau nga we I pe he ko. Ko sio ko tamai ko mate ki fonua. O kuna he ko ki fangi pesete iki pesete nima. Ta ke nau ki no. O ko no ko he commercial bank no te pesete ta tolo te fainga ta nima te fainga o te fainga. Ko no ya roiko refuse pe na autoria ke right off na me. Pege nau ta. Pag nau ta na pag ono mo ni pe he na nau genuine pe na kai nau at na whakaukau kriminolo na do ke nau kai ha pe te nau. Na hanga pe na toria na ka talu pe ka mate nau no mai ta pe. Ta me o se nau no na to. Kau nau ta nau to ko foi tau ni me ko foi tau ni ta ni ma me. Kai ko to nga ko kai pege ko tungia ke iti. Tungi a ke tiu complain betu ko mandu ko no e se suesiliana. Complain na autoria o ku broken e fu fare a fu. Ba wa pe ke na pe mai ka pa ku fe ma ku pa ku me o how por anga o take out o possess o take over a building. He ko no nga he palpare ma pe fu building ia. Ka ko fe ui fo ken solo. Ha o hinga nei kai ke supervisor le ia I building he wi kai ko ha me a fo o e langa o wa no nga building code pa wa no standard ha o hinga nei kai ke o ange no pa ka pa no pe o ange pe ke he si ke na fa na tole na langa e ko u whakaikiki ko ia o te whekumi ke ilo te whakaikiki ko ia. Hai huinga nei ai pehe, ai noa ia. Hange pe hane paanga, koe paanga e whonua. Ai ko uhinga rewa ko palparema ko ia. Toi loloto ange ia. Ai na mautare matori kabinet. E nei mo I ko reme na. Tol kapa mea pa mai ha independent engineer. Kene hanga o asese damage. Pero hai mea e whai. Kene whakamaka tu ungai. Ko hai mea ke right off. Pero mea ke te whai. Ha whai tu ni fo o. Tu kone tai minute complaints. E ke naulawa na to tong he palpare mai fufare. Aia ba ko ki no le wa taha e tau mo e pe au. O ku kai ke mahino e pe nau tari pe kai ke mahino ka fai
Pafitu taki ai potunga e paanga ki aki nauto ke mai to ko foi ua pe ia ko ai ki au oku apia oku ata mai atake wai me ia wai me ke ia wai me ke kapau na extended pe ke foi to ni ma ko ka to foi ma lo be ki a ki me whaka uhinga le lei ka ku te hala katoa pe ke na wahe na tolu he kai whao whatoenga e whanua te kia miliona na right off me ha toe taha i he toenga e fukakai e whanua ka wange whako ko tala noa uhinga le lei e na hanga right off i kai ke uhinga le lei ka uke pehe una wahe atu ife o whare kai ife de na wahe ai o uhinga le lei ange o uhinga le lei ange o hange pe ai a metive ki ko ni ka ya mahaki o uhinga le lei ke hao a metive ki ke pick up a puta mahaki o ka ya mahaki o uhinga le lei ko dia mo ke na ufa ko o vale mo ka ya wange dia una hora to ai ke tu ko ma malo mo fa hu hange ngari ko vi ko tange ko me ai ata mai mama ke hu he ko o wai fo ke hime we si le na pe o mi hata mai mata o hange ha ke o mi ha kon se ni si hange hata mai mata ke hu e tai mi wai hu ngali le o ka ko kawe hu mahu inga ye nga we ko konga kon na ke lave mai ke foi lao ko na ko pe to ko ni mawa ko lava he minista he loto ke kabineti o fogotu ai public enterprise ko ya ke hoko ko public enterprise ke ai ha kauta ke hoko public enterprise ki helisi petana ki helisi ko foi tutu ni agora na fai he kabineti ko hiri e a fito novema ma hua mo adole agora ni Januari o fa Januari o ko fo tutu mai ko no ai liu lao ke to ai foi function agora ave o toku he le puleisi ni pe nai fai ki fetari aki ai o mea ko au ia na fai ko e anga fa ko fa no pe ko he ngele lo tonga wai lao mono ia pe ko lao ia ke ne tamte lao lo tonga o lo tonga i fa ta to ko ni na hue he wa no wata ko fo tu ko ke mauri ko office ki fai anga ki ngau e mea ko ni ke o mai e makatuunga o ku te gei ke o te ke talia i whatato ko ni ke unga ke whai mono aluat whakataha ke hau ko taimbego ko ku talia i whakataha pea ripile ai lao motu ai e ko lao motu ai ko e mawhai bea minista o ku stipulated pe articulated he lao i he lao motu ai hala mo mafaya CEO, hala mo mafaya kaungawe, hala mo mafaya ministry. O minister ape. Aya ko me ko wongo e o tu fi halak fra system. Structurally o hala. E ko nga ko fra mabo ko na fai ko kai toki fra no fa ka pot fo. O ku fra more he ministry ta po hiwa miliona, fra more ka pot ta po 5 miliona ke fai be foi me tatau. Ai ko tai mea ko na ko ngo ia o wai palo pare ka pa ko te o ha ke fofonga kakai o malunga ngia
o pau ke fai hanga o ke whakapoto. Pea koe taingoe nau aroa toa o nau hua toa ai o ui mai lewa lulu tai o mau whakata. Koe ospe koe e ku whakataha koe ia. Ko uwhekau lewa mau legal officer. Toi alo o eke te alo si ke advise me he ground law. He koe tū koe lao o ku te kei ke hoko e lulu tai ia ko hapapiri kena price. E neongo ko stari he kabineti. E ko no inga insol, ko kupu nima, ko kupu si taha, e kupu nima utara maia, e toki lau ko hapapiri kena price kapau he tuu he lisi. Aia ko tutuni kabineti ke whakakau ki he lisi. Kau te tutuni kabinetia, kau te ke tuu ia he lisi. Aia ko foi process. Aia ko foi tutuni te ne hanga activate, e ne hala whanonga ai kau hingoa ai kau taha ke tuu he lisi. Kau hange, ko e palopare mai na hange e nau foi tutuni kabinet koe ha foi tamato. E lolotonga koe ke kakato foi processi, te motu mea o hange ha foi tamato. Aia i hene pehe o te kei ke hoko ia, he te ke hu ia ke lisi. Ego mea ne whae a ki umeni koe he mea. Panai tone watone ai koe mea aisake ke he me pare mea. Aia in line ia me koni ani ko uhinga lewa no whakahu mai ko he whakavave ia ke lava ai ko foi amendment ni ke whakapipiki ai mea ke whakalau i ko ne tari whare area ka vave ange ko foi hala no taha ko ha mau whinga ke mau engage ni he hala no taha ke unga ka lava ke tari ui mai ka taha ke whare area. Mana tui nei tau le mau whainga atu e mai whamatala. Ai tala mai pe tokon pare mia malolo. O confidential. Ka koe mau whainga atu ka kau taha hai whakaloi ape. Ka koe nitolo. Kua osi alu e koe whainga taalahi mono ku e kau taha. Whakapaang. Kono inga kono whakalere whakapuri i pehei. Koe taha ke mea nau, no kai ke mau pe mau debate ko ya kai ke lava he sea ko mi kakato o fai lele ho no fatongia aki ai kai ke o no ia o ku yolo e mea o ne me bana fai ke o ta ko ke ha me ai ke to ha uia ke whakahino mo ago naki e kau o ai ko foi dimension ni o fe mau ke whakalele ka te o hake isiu ko ia he kono moni ne mau he ko eni ka ke whanongo mai ke floors ko e whakatonu re ai tau kawe mai ko uhinga na kai ke ave ai ke business e pure anga e toki ave ka orewa ke mao hatu pane lau mai kupfa ko tau mo ai business ke mao hatu kai ke tala mai kupfa ai whakalere business ke mao hatu pa ke toki ave ko tau mo a pepa fokotu ka ko ni solo ko uinga no fokotu wa he lao ke rock fai ho business case rock fai ho cost effective analysis cost benefit analysis fai ka do ho moeka pete ke sio i ho projection e malava ke tupu ka ke to fokotu ha business ka ke to ha sirine pure anga ke foto aga pi o ku kai ko winga ke ta foki po to mai sirino alo ako nga hi business pe te ke pe ma wa tupu pa ke to anga leva ave ka ko fehui ka ko marien ai ko na ku aga ko o fehui ko pa ka ye ko fehui atu ai ko mo tu uni ko na fai november a fito november e whakahu ai lulu tai ko business e pure anga ko mo whakailonga ia ko unga ko mo toki o ngo ia ku tupu pe ko mo o ia tai anga ka taka mo hola e ko mo ko pe kwate ko ai me ko ka uinga ai ko ne tau kave ko uinga na ke fotu ai ke me ko nga he ko kufa ke whakapapau i o kutupu ai o whenga whakau ke whakamala to hala ne whakawinga
O ya algo que no ve ma ko tale na fale mai me wa no wa ta wa no wa tol wa no wa fa no ve ma wa no wa fa tu ni kapneti ko ni an be ko na kamata ko ne lulu tai e fa hu ke lulu tai ke paprika na pras ko foi hu ile ma ko na ke ko ki ai hai makatunga da mo frahu ai he ko nga ko ne tau ka me ko ki mua o le wa ki tupu ka ne frahu la to ki la le vai ko business show ko ai ko business show ai por nga he tai te ne frahu ai ke ai lulu tai ke helisi ko pe at ko ai e fo o e business ia ka pa ko nove ma hu ai ko ile vai ko business show kai mo tu ai va puna ta be io Maari abito e tipeti ko ni mo fai I fare ale ha sio ki he anga ko ko hono I he fa ke taha piveni ku neongo pe fe homo tipeti ka ngari longo mo ui hono sivi homo nga we hanga ko mena to fola ke tu he no fai he bare mi malolo be me ka no pere hono sivi homo nga we e se mau si ko ke uluaki hanga pe ko ka mo tau fanga dua holo I lo fare ale kai solo o te ke mauhala na mana to si holo to mo e hago to nga tatau ko ni una la ko me aka kai ke na o mai ke o sivi mai ai na ulao me na ripoti o ke au te ke na fai na to na mana to na mau feinga tu o na fatongia kuna o stangu tu he ko ripoti ko me ulao ko lao ai pure anga ko mau to le pure anga ko me na to ke na tu hifo ke komit ka toka la ke tala no ai ai na fa ka au te na hanga tu hifo ka na hanga o tala no ai mai na ngai maka tu unga ai ko me na mo ui na to le ai tau ke vala mo tau ta pala la ya ko Koia mau whanonga te whoki he rere me koine wha I wike koini I he ngahi mea koine ku hoko I loto piven. Pea koe konga whoki taha koe hae mea nai hoko ki he wha I lao koe ai koe whaka elektronika. Koe hae palaparema o wha I lao koe ia he wafe wanoa o ku uhinga ia no hono whai koe te whakalerei ki ai nā ni ihia na hopo na dolo hao he hono whakailo ke lao wha elektronika koe he wafe wanoa nai makatuunga no hono te whakalerei kwa nā ha whainga keisia nai pēnei kai ke lava whakailo haka kai ia na nau whai mau koe ni a ke whailao koe ni te whai hano whakalerei ko wanoa peka ua whae ni ku ua ni mau te whai hano whakalerei whailao ko poini fo kia sol sio ko fehu ko na ko ai ko fehu ya ko no foi ata mai ta ko to ha ko he ko fihai ka pa te hanga muy le fihai la o ni mo ko malanga ha ko makatuunga ko mai la ko hai palu palema na fe taula ki mo fonua fe taula ko mo pot nga we o huinga o mai la o ni ke ne hanga fra mana va pe unlock to o policy direction here na Fie ma go ke na wanga o pramala la mai ai go na to kore ke muanga he ko awe ko tu I fo ka we ke continuous improvement pe me go lao is a living document ta pe mo con istituto ne te living document in the sense of update maupe continuously improve maupe o we fa ba mo lao ya lo ka ia bange ni ko si ho va ya ke o te fa te tala no ke pe ai go na tu I fuga ga go na ulao pa ga pe me te to falere ya muy ka na ula go mai fa matala mai na makatu unga stuta basis of why na foto era ha kai pe ke na vi mai na to ria fo fa matala to me na I ku ke ai hangere va
hange lewa ai fale o na confuse ka ona moni ka ke mau confuse mau tolu ya mau mai no ibe mau tolu ya mau fatongia mau lau be mau tolu kana ko awe na no fo pe ya he fakau ka ko mo lao ne mo stu me pureanga ka mo ki fa matala me pe ka tau pu unu he hange ngari vare ka ai ai ka ke nau te foto me na to ke to tipiti e la ka ai be ke mau tari be ma tol hange be ni go ka ke to e ka ko finga tu ke nau hoko ko ha sivi ake nau kore mai ke tu hifo ke komit ka kato ka ke nau lot na ke tu hifo ke komit ka kato e ko pe tu e vai sivi komit ka kato ko fe ko to so fa ko nau me na to fai ko tana ki pe o kai to mo ka ke ha me ai a ngai me ko no nau Piveni ko tu foki he taini mi lere mai ko ne fare ale ku oku mo te hoko pe ho ke ka u he i ngahi lao ko ni ko ku o fe mau ke fa foka ngai lao ko fa foke pre anga mo te o mo tolo nga u ke ai pa mo to fa hu fa le me le ki fare ale pe ku ave ospe yo ke te ha u he ta uni ko to ki si o pe ke ta ko ha Ikai ko la ko mau si be ma to kia yo ku kai ke uhinga le ko ke lava ta fa ma le te mau la ko ma to ka pa bebe ekonomi ona ya na mau tuang e be fo ma to he ko nga ko ula na no fe fare area ko na feila ko ke na hanga o fa mata lai pa mai no ma to le wa na issue ke ya na to ka ko uhinga no fa foki mai ona ya e mau to e mau to ria e komitla o na fo mai ai kabineti pe mo attenzione che na to ki ka pa ka je una le fa lo ka to fan ki la ka pa be ku la i ke la ko self ko fatu ya ke protect a self interest hange ko la ko na amen mai ko ki la fili ko la fili e fa matala ngai kau fra mau e ngai fonua kau ngā pia maho inga lao fili he koe rocky filtering mechanism ia ke ne hanga whakapapau te tos o nau fau mai he keituai koe fili whare area a less corrupted koe huinga ia e lao fili ta whoka ke nau tolo a meni mai fu matapa koe lao fili ke ka hu mai corrupt mai whahinga mea pe hu mai a Kovi ke he hu mai he voi lafi. Kai te ve mai ke te algon ke to ni manoa na winga wi na ku wanga sio ka pa na ma interest ko ai lele fa lu fu ai fonwa. Na wanga o hake ke to wangiau. Ya ke to ke to wangiau. Ke nga ke wak fai homoika ke mahino we to wangiau. He ko awan ke to ni manoa. Okay, ai be o si ko video ke to si ibe ka ai na whakakau ke video mea ko ka hata e ha mo ne to ni manoa pe le si sita pa o se video to fa no be to don nge mau nga popula ya ake ta u ko holo to si e ka pa da be ka pa ko to ni manoa pa o se video to fa no ai ko foi ta nga popula ta ngo fulu ya ke ha ko e ka kai ke tu ke fai hala tu ke loi tu ke fake Solo ulawa ke mea koe niko manatui haka mesi. Ko manatui hake, e nofo o whakakau ke fo ilea koe koe loi. Fo ilea koe loi, i whakapalangi u kai peke uto i lau te aha toi fo ilea ke. Ko nau ngau e pena uto le loi he mea ka atoa pe. Loi, ok, loi pe me mea si o loi pe o ake mea lai. I lau whatongai koe ni he tau rea. O kulahi ngai. Lahi ngai se ipi e loi. O koe sie vale loi. O koe malua loi. O koe mata loi. Ai au tahanga tore hange tau te ki tai lute tau tori e loi. O ngau e ake u suffix koe ke ne hanga. U prefix koe ke ne hanga. Hange u ne whaka maa ai.
Kako kusio he kuanga ko kusio. Paka tu tama kia. Hangere wa fe vale loi pa hangere wa yo sai. Malwa loi pa hangere wa yo sai. O wai ki afangi vehu I hene ku weke mai ko ngai ta tala noa foki he ka gelama he se komit kakado o mapure I ko ai yanga ko ti pe ti fare ale wai ta hainu ne ke mai pe ku lava o fa hanga we ki ai pe wai ta haina ne ke mai ki mu atu na ni drama e pe ku lava hange ko ni ko taimi ko hu mai e pure anga ko ni a modole dai nimi o kua ha toton ke mo te fili fo o e sea be mo sea komit kakato ka pa o mo loto ki ai o kua ha fainga me bebe ku pa pe ke mo follow pe me na o lo ki ai ko fra osi pe ai foi tau fra osi Ai o ko anga kusio kia o ni hanga highlight mai wai palpare mai e kono moni pe ma fo ke consistency fe mama ke ne tataki anga kai ko anga maheni ko mama ko mama ai te ilo o matapai ke huki ko matapai ke huki ko matapai ko mama ia ko ke pe ko me de la ko hinga pe xio ke me ko ni mantu ko alo e taval fit ni ma ko taulanga fare na ngata be lai pola pe mo va tongo ne ke ha uhila ke ha me ai ke complicated ko taki ko tau tol he teknologia mo fa la o mama ni o ni anga le ayo complicated anga ko me ko hinga ko ayo outdated ko teknologia ko na tau ngau ke taval finima os outdated ya ayo o fema o ya hanga he to nga na ya o highlight mai me ya pero que ya kawa he thankful ko ke ne apio he me ko ko nga mana tu na ke me ho ko me ko ni ka pa na ke intervene na fia ka mana tu na ka ma wi no to ai ha ke fa ka o to ton ke fili ka a fivala ne afio ki fare ale he ne afio fainga fa ka pe ko nga ke tau moa accountable more responsible ko tala no ange foki ke tampilinis ka uni anga iku hanga hokoa o tau ye maki o tureine maki fana ko ia ai kia ko ia executive ko ia ne fralere ko fai na me time pe ko ki tala ngata ai hata ko ne atunga pe te tala ko ka papa ko tuai pe aso kuhingo ako na ulere a fai ne ai feka we na fai ai ko kuhinga ke structure ke te more structure ko pau pe ke ai ha for voice tumu ki ai tau whakapapa tau tokai ka ngā ka lau ke whakamaopo tau whanonga he ko sio ko ke hange ko unguided to undirected ko me na no fa kau ko isiu ya ko na ko isiu mata ko ke no fo sio fa fo tui ke isiu o sio ko teknologia na tau ngau ma ke taval fitnema was outdated ya we need our best mind we need our best mind and occupy ngai tu nga ko ya otherwise ko para ka ko tau fononga ke fa ausi be pimen he da programa fe fini ko ilo ko manga fa fo o fu ke fa tala no ki ai liliu ko ni na ke fa tala no ke ni ma ko ia ku ta malava ke tau vakai ki ai ke nga u ko ne fai lava fai u mafuri holo ko ni na ke tala no fo ko nga na manga fa ia na
Pe mahalo to tonu ke hanga tu io fili ka no pere ke lava ke nau whakaongo mo whai ngahi mea koe ngahi uhinga pehe. Ta wao main ke tu koe tai ni mi o ku mahino ko pureanga ko ni koe ke no pere ia. Pe koe ke ilo he kakai fonua ko pe koe ha mo oni uhinga. Ka mahino pe ke kakai fonua he kai ke ka fili hakakai o atu pe hapa he kai ke whamon huafa tu i koe ke lote tu ia ke hua taha ko ia minista pe kai ke nau lawa na tolo hua minista pe lava pe ke pe ka ne tu ko ia da ni mi hange ke ngahi mea ko ni ko hoko ni liwe pure anga mo ni tu ko ni ka no pere me he kabineti hange pe o ngari malava pe ia ke wala o kwai pe me e malava pe ne afio na ia ke ne tokanga ile re ni ka au bala i ta fa ki ko ia pe o ku ke fie ma o pe ke te fai pe tuang pe time ke tau fononga pe ke tau te sil le kia te kinau tolu pe nei ben ina nau eke mai fe tu nga ko ha mo ngahi palo ti loto hange o ku kage mo ma e ai ngahi fika ko palo ti ko e hiki ni me ka no pere ine tu dai ni koe tolonga mo e kai aonga e kau no pere biho nau awhinima. Koe whakaam koe mo tuani ke tau remain coexist. He unehanga ea o mai whai dimension koe ai ko uhinga e whakamore piliona a Amerika he mahaf tau the peace ke mao e merino ono moni tau o tau ofo ko ile monia tau ofo ka to be how everything unfolded in front of us ko me e ko solo ko hinga ko ai tuang pe ke tau teka e ko ke mahino ka tau tolu why all this thing happen all this time me pe ko ilo why o me pe ko ilo o pe ni ile me filosofia if you continue to do the right thing will happen for you ai ko sio ke tau teka pe e kono moni ka pau e hanko ko success pe ko faith a ka no pere is in their hand ka pau ko nau attitude en he ki foi ka mata ko ne ko si who knows ka ye tau ila tol ka pau ko ki hik up pe ko nga pe ko ki tifing pe ko ki hangover pe ko pau to ton be ke nau ngau ke ngau e nau whakaukau e nega i Davino ai e tui. He koe umea koe nu mahanga taaki mai. Ko kuango si o solo. Their role and function e na hanga whaka ke nau tuange ke motivate mo whaita. Ke healthy. Ke tuang ke healthy. Nau no vena to whanongo. Ko ngā ke nau tānaki ke mau e māma ke lahi. Pako e nau judgment go ya. Ke hange ko traditional leaders mo expectations ke traditional leader. O te nau kau nau te debate he lao mo debate because o kai ke nau mau sia hange ko lao. O lai tai mea ko tangu tau pau te whakatumtum mau ia. O honest opinion benia ako. Ke ko hae winga hot. E tu who cares pe te ke rea pe kai. Ka monofo whanongo ke whakauhinga ke mea ko ke lerei whakalufua. He koe konsenisi a koe ki he lelei o kuangi pe he taimu wangi ai. O koe ke pe ia ke nau toe ke nau hikinima koe ke mea o lelei pe a whetaa ki ho nau ngahi mafu. O taim pe te nau whae mea koe kovi, o taim mea o whetaa ki ai. Ai ko kuinga kono moni ko kai o moni pe uvi uia. Ka ki au ia ko kai ke unofa au kau pe ko kuanga sio it's in their hand now ka pau nau pe he ka pau nau mahu inga ia ke nau puke ai tau for structure faka sociale ko ia and do the right thing and the right thing will happen for you
Ko tu imagino pito ai whakatala noa ko ni o kua hoko. He ko hinga fok he ko fai he toton pe ke oa te nau hange te nau tu o tu no fo me ta fa ko he ko lo tonga ha ta pe he time ko no mo tu ko mai e nga hinga we na kai ke o mai ke ilo ke ka kai fonua ta we hanga right off. O te nau whenga ke defend me ta wha ke taha. Ko ngan a whakau kai ka kai nau whenga na tau ke malu e ta wha ke taha. Ka ko tu mahalo lau maari le rei pe nau tolu mahalo ka koe kai peke whakatonga i le rei ko ngā ke nau wakai le rei ke ngai mea ko koko i whare area. Ka ke ka koe o atu peka koe ke whakakato mai na waha mea ku ke loto ke whaosi aki pa maapo opo ke polokala mai whewhin. Malo pe wanga ofa interneti o whaki mai te whainga maari e koe ni ke talawa leo whakakato ko ngai hau i ka hau ia mono ngahi mea o naia lawa ki hoko atu ai talano. Ko ia be solo he ku sai be he ku te toilere be ka au mahalo e o ko folawa ta he ka au ki saina e weekend wi ka au o e fa fe e pole nga saina no to tong be fa pole ke well internet summit o fai i Hong Kong ka mahalo o kuiheni e folawa mai fa ke ai tokon pale mia mo ne kau convoy na kau delegations anu silana ki hen no kola mai he po to brilo ai na ma o ne fala je pana to foke to naki ka mahalo te mau o hangbe no ki fanongo te ngata be fale ale a brilo ka pai e pehe pataki lele po brilo po to brilo Nai lahi au pito pe mea ia I hoko kau ke talanga I he mea koe ni u I siu ke pe kau ku maa ko si ongo si ape ua tamai ko ni mesi o fai mea ni solo ko mana tu ya ko hau fuke na kan pe ke wanga o noti haku whainga mea pe te wanga o hiki e loa fai lere mai koe ni ku fai huko ni kabineti mo o tok whatonga ia ko whee mau ke uki no noti Okai ke uilope ukamata ke pomu. Pe koi fulahi pepe ai. So koi me na no fo fakau na fai ta pulu pa fakau ke. Ke umea ko te talere ai. Ke te ai kamata pe ke pomu misini solo. Kamata ke pomu misini. Ko ia sai beta tokilere beta wa ia lahi umea e kapau te whakatara no ke mea no ho ata mai te tao ia tau. Iyo, sai be ko ngā te tuanga pe ai whiaf pure lulu, mo e whiaf to pure lulu ke ngā ke nā lawa ta polokalama pa ta hu mai ai. I taim pe hanga balu po ki ha ta wha polokalama ai. Koi. Ko ngā te whakatai te ngo whiaf e ua ko ia ko whepe ia naua e whainga maari e pa ke whailonga mai ke ta polokalama ai. Ki mua ke wholau ko ki saina, ko ngā ke hoko ko wholau o se whai polokalama ai. Ko sai be foku mai be ki mua e be kia. Ka koe mea taha. Wapa e iaha whainga isiu o mou pehe o whe mau ke race ki he EPM a. Ko ngahi isiu mo oni. Mo no real indicators. Ke lava o hake he mea. He koutu koe anga bene whakauka o koutui o totonu ke race u isiu koea. Ka koe u isiu ia koe ia o kai ke mau privi mau tolu kai ke aha mau whainga maari ke mau ilo. Ka uinga na lava ta kau whanongo pe ko mau tolu na kau ki mamangi ke mo maha ngai isiu whaka whanua pe lava ke mana tu I solo koe mea koe anga mo ui o mamani. Hei kai ke e aha whakaukau ia
e o vale pe ko hoko ko ha mea tai tala noa e ka pakapahe kai ke hoko he taun e hanga he tala noa ko nio activate tala noa ke hoko kai lava e ai ko sio pe ko mana ka pa isi e mau inga pa wa ka ufanongo na mau inga e wa nga isi whainga taia e kautonga o pe una whakaukau kai o mai hai whalute isiu o mai ngai foi isiu mo ni mea ko isiu o koko au ke mau ke srova ko ngai whakaukau Iyo. Ko te mahalo ko whakaukau o whaia ta koe ni whanongo pikai ka whanongo he ku tato te whito hangi ko kakai koe kuna mau nuslani ko na wholawa te mau toko ni paremia ka nuslani ki tonga e lau pek whainga mea ku o whepaki pia moe community tonga e lau o atu whainga mea mo on kai hangi koe whamatala kona ke o mai na lau race ki ai e pureanga toko ni paremia Iyo, ko malo abito pibit malo e ma fa nga mari e fefin ke fa hoko ta polkalama kada to kisio i he wika kau ke hoko ta polkalama o fa to be mo nga u fa itongana ke malo so ofa kainga fa malo to ke mo dolu mo me ma ke ta polkalama i fefin fa malo la he lava ko ia fa hoko ta polkalama neongo te foki mai pa mo administrar fa hoko polkalama i konga ki moi ka ko dui mo i lo pe na e la ki kamata lere ko polkalama na malere pe i ongo i hele o pe na fu ko be te ta internet pe dai me ko na ma to ku ia na te feinga be administrar he ne loto ke o eli aki ki modol i he wiki ko to ape de ngo la henga mea hoko mo palaparema o a weni ke kovi a internet he ahoni na neno fopeo te to finga pe kiloto ke link ke lava ke ma proklama pe lava ia hoko ate tau proklama leri kakata pe au ke os pe ma fa malo la hia tu pe tau fa malo ko do be ki he minister ko inga ko neongo mo fe mo kina ka ku tuku pe hono loto pe mo whakaukau ke o eri aki ki modolo o ku mo moi he polokalama ko hinga ki o atu nga information pe me he me agianga me whare alea o yanga ene wakai ke nga issue for political hoko me he pure anga ene hoko ko nga minister pe mo fonga whare alea ma atonga ta fitu pa utau whamalo ko do peke teia i he loto o se fitu tak me minister os fire do au ia i he sopingi mahina ka te au kai ke ngā ue internet di o si ofi o si kamata ke wa tau ke sopingi o huki loto pia mo mau koe fitu taki ko tarangi te ki taritari mai kau te foki ke studio o hu atu ke ta na alama ke ta polo kalama i pe fin ke ngā ke osi atuia he mo oni pe ka te tuku atu ki he wike ka hau pal ape ngahi issue of ulahi a pito pe pau peke li aki ngahi me alahi ka kone oset kone fia fini mango e ku ma a pito malo pe ku os tahawalo me tahataha te ki tawa o sapat e tau midnight ko he po hange pe ha foi midnight ke ngahi fitu o ia ke me mai me ai pa nengo te ki tawa o sapat malo pe ku lava e tau polo kala ma fa hokot pa ko fa malo lahi atu ke te mo tol ko do pe nengo na kai ke te announce atu ka na mo lava pe o whatonga e taimi oni atu ai pe mo hu mai ki loto ki tau kau whata hange ko hange ko mo ne apito ku he ku lele apito ke na ke lava o hange ko lau ko ta po ki ka tau tolu e lava ki tau mao e minister ke ni hanga o mai hanga tonu me ai pe ate ngai fi hoi ki ai ngai mea hoko he kai ke na o mai mea ko toa mai hau eki minister ia e koe na ngai portfolio ko ina tolu pe ai pe taimi e whainga maari e pe tok whawhi ki na tolu ka koe utui ko tā poa kia ki he polo kalamani pe mo ki mo tolu ko tau pe mo mui he polo kalama ko eni ai lava ke mau hono taimi i he wike ko toa pe talo ene lere mai eni ko talo ene tau e wha maha pe tolu pe wha lere mai polo kalama wike ko toa pe mau hono taimi ke whatala noa mai
mo wahe mai ke te tau tolu ko pe ko hange ko wha hoko atu ku mau whalala o ku mau mama whiunga ke mau ilo ai lelei pe mai kov pe o atu ngai whamatala ko ni pe mau lawa to o ia ka pau kai ke whawhia maria ke te ko te ke la ko tukuangi ka ke te to o maha ngai whamatala me ngai whitu ke e koe ke kovi o mai ka ko tau mua pe ngai polokalama pe heni ke o mai ai whamatala hanga tonu pe koe ko hawhanongo tala noa ke hange ko tau ngai mea koe ni lao koe ngutulau koe tau whanongo pe he ngutulau e ngo ua pe o mai leo ka koe o atu hanga tonu pe mea te ia pe o atu pe mo ene ha ene wakai ki ai ki ngai mea koe hoko ko ia kwai ai whamalo lahi tika tik mo dol whamalo lahi atu ki he ngai ki mo dol ko doa big mo sponsor ai polo kalamani ko fia ko sa te weekend o kai ke mo ua tika tik mo dol i he weekend i he kai ke lava ai polo kalamani whamalo lahi atu tika tik mo dol i he tokoni pe mo e popo ko doa pe i sponsor e tau polo kalamani ngai kau taha ko ia mo ngawe tu mau i hono tokonia ai Ripon Media South Pacific Loans i no valngeau valvalu hiva valvalu te ke lava o firma uno i Auckland New Zealand i tu taki kia te kina tolo ko e kau taha ko ia sa Page Fashion Store i loto nuk alofa i ka hiva ko e Fatafehi Road ko e fitu e te ke kumia i ho vala i hewe ke kahau ko i ngā ke teu ko ia whakame o si teu i ngā hivi vala whaafofa kamata tu pe lea tu au ki me te ke whakatau ia pe me Page Fashion Store ko e tau whare kosi ulu ai Princess Tickets ta whaak pe Page Fashion whamanato te ka te motol moia te ke la whakatau i mga he nau kosi ho ulu ai ko te aho ni mahalo o kau kosi ulu ke he fiu whenga ke lawa kosi ki motol ko na mo lawa mai ki ai pawhi edo aho ko toa pe ke mo hau ki ai kosi ha mo ulu ai whaka ofa ngai mea ngā we ku maa pe haisin he kai te lava maa wai whainga sia mu ke te goe ma whenga ele lei taha ke whakao ko ke ngai whatongia ko ia ka ki ngā tai ko tau maka whamanatu ko ia seria ke tu mo e lawa tesi ke ne o atu ngai maka ko ia pe ko whainga service pe te ne lava tokoni ke te goe ke lava to o whitu takia des ko e pau ke whemau ke whaitai lai ata photography ho mari pe ko hiki videography ho mari to ko ma edit pa te o atu pa ke fedu taki mai te ulawa whahoko ngā ua goea pe mo mau ka ngā heni ke whahoko ia koe le rei taha ia e atu ngahi ata koe ni pe mo hono whao koe ngahi video mao ka mo mea o whake mo mao ha sāpati le rei tau toki whilongo aki i he wike kahau